Bandag segi nilai long ya ke meeting jang ki South League Shinong apok ka konstituensi ke jongi bang je perkat na ke banta ka ni ka badan ilakai ke bedai apok golfling adin ke jengken berki ramba astong kidongkit kam jong ka South League Shinong kata ka golfling kalum siap ka pentarba bat ka mauro ilawan hagi jingnya tutu jumut bangin hab approach ya ka Shillong Club Authority lagu benda bukan syak ya ki kena samla ke jongi ya ki program beper ke badan hapo ini ki South League Shinong pensyak bangin ya lekai ha tu ka madan ke badai hapo golfing